KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ka sengsan perthai People's Democratic Front ha ka snisat jan jong ka artarik ubna yayong arajar arpoar kala rai ban penya khunda uba Roswell Shadap na Mauhati constituency kumukrtong jong ka seng ha ke election MLA kaban salong ha usnem arajar arpulai kaseng hapo kajingelam jong presiden uba bantedor lingdo harengkat lang bat kinongelam jong ke parti kibala hiarsha kasnong Mauhati kila pen skemru ya kinong kitkam jong ke PDF Mauhati zone hakajingelang kabalalong hakasnong mapan pen skam hamni banado mentakasni ngalalong dukhat bat nong kitkam bapura jong ke People Democratic Front tunggu lang firu. Napun pauru bangadon kajingshanya baskem. Bat kajingkongu ya kariti penyaikam jongka People Democratic Front. Ngakuaru bantrai bat bambod renti. Katkum kajingpenya jongka seng. Banganum pun pau ya giwei pat kikam yeng jong kaseng hama mati kumai shibon hantam ya gi nomrat bat hanga jo gatuar kalong ba kunno ka parti kaniyai ban kram naga benta kariti ka dustur naga benta ka khayi ka pateng naga benta ka jinge joki nong shong shnong ki jongi bat ngan sukwa banong yapi kung nagalyang jonga kung minister beribat bawli benpet ya ketenap agriculture bat ke sport hagani ke sausnam ke balayat mentah nila debon laga jong ke sports policy nila don laga youth policy bat nila le shidun ban kimtiu ya ke thanyi bat ya ke jelahi berokowai ke kami lekai bat nisukla aban ngetu yang ni bahante hapo seniran hapo mauti aku benong bang iladat ban sanction bu ya kamadan kumbasikrul ngatrai ukotok tor stang menteri no mentah kita kada gemonra memangi bang biang ki jakai lekai na kabata ki kun sam lajong isin kata bat kani ngane tupi kada itang kajing sedang bat ada juga porpat na kabenta ka kamriang ngatrai ibarus bai kamput bai kani kawai kabenta ka bangi syai persang bangi ni keren na kabenta ki nawrat ki chongi bangi form ban form ya gitu ki FPG ngong Farmers Producer Group ngantip sini lah kan lupa group lah non kebangin ay san hujar nagabenta iwe ilangin bat sini kan no ngantip lah ya form kani kadai bang suai sobha kagran nagaliang sorkan umday kalun namadon ki bapan sutu bakala yung kadai karam kaniru ngani tu pigalayat mentah hapo kejela jungi keleng-keleng bat kaniru sayo kumiru aku abanong yapi banga hadian jong kani ka COVID hadian bangi ladap yang no COVID balakta ini arajar arpo ngong ba YouTube minister kumnongin perkhat banyarap kinong rap jongi ngadon kam pisa kumba lais pak kurun banyarap kinong rap andai uang kata-kata ngan yo nei ban kita sedang kani fokus kita fokus kadai naga benta bangin rap naga benta financially ya kinong rap ki jongi kata kadai ka kam ka bangilayat ibalale namar ngan itu ibikum nongelam kum nong mikmat ngamla ban supet ya kejinge joki nong rap ngindai ban kerandin ladi ngindai ban ting bangin phaidin no steng lenti nakwa banong ipikum kinongelam kibala jet mentakasni kibala priskam nagalyang kejong akum presiden kaba kongsan na kalong bangin yai ban yetrei bangin mat ikijinge nang ni syakmat lada jibioi mentakasni ya kani kejindon kani kipai ba mani tu ipi kata kala ketik ya kihir Bagaimana ban pelong rug banong ya iba Roswell Shonno ngina ya fikata pam kipat juma jong hikin jit kin kesan yang na dai nam dai kata kum kata ru kala banwan andre ngau tang kawai kata tang ho urang ba hangta bau urang ba udan kaman kabacuat numla ban pelem ibu dai na ta kadau ngau ipi baga bon gajing ong kaba kikren ki rustat
Baro obre bestat menu balak banlan. Klem de pelikalat kumno laj ban keran. Uni orang ba ngani tui pula sedang ulah peli kilat kilinti nak bertajung pi. Bar mulai oslo ki kam ki barat ba bulale na bentang ni kathain. Kala dai bangin perkhat mai bangin IT anu orang ba banelam yang ni ke konstituensi. Ni pai kenglong puno mentasan senang. Nang jit itu orang ba ubah ki pai ba ki ilut baro. Namar ngong ipi kemau bangidon kami kinong mikmat. Hapo kani gari ke bayi jungi. Iba banyi ke jingkit kli. Iba tiang yo boleh try kan berat ban syakri ki pai ba. Kajing syakri ki pai ba kada kajing syakri yo boleh try kan berat. Katang syakran na koi ke por. Henry ngong ipi kum bangi iya kini kisngi na itiang na ismit ban pai ya kani kam syakri pai ba. I teman kada ke kam ya kri. Kada ke kam business hang ni ke state ke di jungi. Kani ke konstituensi ke jongpi kani ke konstituensi ke baro ngiem na ke barat ke bariang. Ngidon kam ban pai yo briu ubani don rang bangka. Kiai ke ba pensau na kaliang jongi ba Roswell na ke benta jongi lang baro. Na kaliang ke jonga nga sukwa banong ibi. Bahang ni hapo kamauti konstituensi ngalawan niya tu ke jelang ke bagiong ba kinongrap na kamauti ke peninam ke jingrap ke jongki. Bat ngawan ng tayo po, madan ng tayo po, sunidan. Bat ngada kunaru, bangan nyarap, ikinongrap sini. Ban ay, ya, kijaka, kibabiang bakin kayi, bakin pateng. Bat katangan itu ibiyang ni. Baga farmers market, kabat sikurul kalayat. Stang bangin yo, bambu, hantay, hapo, sunidan, lani hamlahati. Kata na kaliang jonggi, lirang ba, ngatray kilayi. Bat nila proses ya kata, namar ngiyong ba, kumno kat kani katahan ka bas, klaim berpeni ke marap mariang ru, tanggawai ke yung rumdan. Kadai ke bawah yang pun baru semua, nakalang junga haiber ibarat bat nga aingu ibalay taray kenrat. Haka junglong minister jung ke agri, ngalatur ya ke state berokaway. Hamtam nga kuwa banong ipi piday badan buk, ke Riboy district ni ong kadai ke aspirational district. Iskin di babon kini bandring ni po Riboy district. Bat kani ke mawati ke badan hok banyo ikijingirap di babon. Nasukwa banong ipi ni sikintin. Nga nakalang kajong nga bat kamahati konstituensi nga so kung si para balay pitap nga ang kumta nga turay doon gibalingo ang daong kumta balay nga so si para namar ka doon kajing dyan pa bagi briyo bagi nong siyong sinong na po ka konstituensi gabayid yung nga na Maukan Row hidon kajing dyan ha bat kani ka konstituensi mawati kibawan banrap banriang siya ni bat kibabuan kibawan ban syongkha sini. Bat kani galong kajingajan. Nakan mau kipor kibalalik. Kibabuan ba nang ni namo mawati konstituensi kibawan. Syatay bat kitu dargi kandu aki yeng yap aki yeng sulba nakan mau kiong ngiday na mawati. Bat nga sukuman ba iba kin pam men song ru kadai kajat men song kibabuan ba sa konstituensi kajonga. Ilong presiden jong parti. Tinagalang kajonga banum simni kapor. Lapun tahu yang kejin sukuman, barang sukuman hadu kata tangan orang ini. Bakun ka parti kabayang, nakabenta ka riti banbat, ya ka riti ka dustor ka jongi kum kajat benriu. Bar ka parti kabayang banyada, ya kijing kibangi kum kitray muluk ya kendu. Bar ka jing sedam jong ka parti jongi, hawar jar kat nyoru kadai kata ka nongrem. Hadian bangi i, bagini ki seng, kibawan ban sensyar na po dali. Kilale kamula ya kecak benriu kejongi. Nanum keren syoi kata nomor kila keren kini orang bak syakmat. Henry ngasngau bandong ipi yang ni. Bagai kaba iba syanap ikerpat. Bagai kaba ipun sngau nang benda jongi. Iong lada pi ada mai tiket ru. Ngatung lalu lewe ke election. Bat ngan itu ipi tanggawai. Kani kadai kekam kaba kentang. Kakam ban syakri pai ba kam dei kakam ban syui lek kai kun jakai. Kadai kakam ka bekentang kakam ka bakya du kata. Nga syakri ya ka konstituensi ka balong trik kum ka mahati. Kababon na ginong song snong kandai po persen ngan ong gidai ginong rap. Ibon ginong song snong gidai gibeduk ki basu belas ni. Kandai ka besuk. Kadai ka jenjar du kata. Hari don kam yo nomi kmat pat. Uban don dekat berki 24/7 mot. Arsa penta nagabentan cingnya jek pai ba. Kaya ka mapiyo pila keren. Nasngaw nila di ban pai bat nginday ban kalatia keladam. Ngidan kam ya kejun kela.
namar ngawang free bagani ka kam election ni supek apo kena gejala ka di jengi mentang ilakot sa kesan pusnam imat kelade teman tangga jaka bangin lekai nak bentak business ngala tri kam sosial kat sau kasan senam namun kuflai bat kalime ena bangan lang kurbati tenamar ba ngala ai ji sakri pa ba di bayon balance baden kam senam bat kunta betar badak jinut kan pa ba ni min sekhamat dan ai ji sakri pa ba tangga jinut joseph ba ni krem simple sa nama kadai gata kada pulang ya bar sul sedam had mula election berkun bisa nomor bola pun lupa hagi khatsa kusan senam naga benta jumpi pa ba no sinang kita ini kita syuman kaya ke bangile nagalang kas state bank jom kane ka usning branch udah bar sul sedam hamne kiya bunda nagalang jom bangkawan hati pa ba gong lagam don bar sul sedam ombon ba pentip ombon ba yathu ya bagi baka don gane skema orang sihajar arspa yin mentas nam arajar arwe gibi mak yaga ke kesisilon 100% dan kasihnya lay punti ngayalam yagi kibrena state bank dan posisi sinang jupi batinyo ay ginajimam kabas 100% hakas nam arjar khandai hadu arjar kadar ngayo banbat kumu presiden jongka Negara Rural Development Society jongka riboy district jui hagi arli gibrang kidon di staff ini graduate berakhan grupo prangon na control mga manis mga ekobjes bara sans nimbat yo igiro nagari boy district ba nila ben petulun ban nila long mangiki ba hakmat do na kamtakan ni project jongka Negara Rural Development Society kidon hanga dikana kibalawan rung hakam rajunga bang bat bangalayo bang ayin pergi hato nambin bandai register sangri ublela kerkhurina ai kasap katalan bat upetin nanti na habang pendon kamhok ya kai ublela ayna wala dengan 4 kuat bandit hadu kataru ublela yalam bar upetin nanti ngapan perpoe dungta ngalaya ban pungkam ya sanro arwan ki kena ajni nagadong mathayi hagata kuar kemudian kumu chairman jompa Negara Rural Development Society hangne kidon kisaki kisamla nagadong thanji kibalawan interview but namjulo hai lada kipas ne philik interview na ai ki gasha ga jana is lobat ki but don pudan dungin ne ki kri ki pa habagi yo e ka kam tuan mentruai na bisa ona na namdung kami bisa tapi ai bisa kile kena bisa labiang na kata yung sam jupi nan ai ya kena kam na kata kita gibro kam ya jingkarsian na kata yung sam jupi na kam sim bisa si anaru agak ko abang turun ya gisamla jui hagi purs ki benar-benar jalla ka jongi bau pa pemena election daga keluar onde bana budio namar ba undan kanamrin bat undan kamisin ban syakri ya kita bano sinang jongi hama di kondisi jongi hagi ni kita sini kita pun di kandidat kila pemena bau tahu kandidat untuk kata keluar daga buron ko ginayalan jonga dong bagat hain di jongi ki bondan hangne ki banyak pusat kita warna pendik lupa ba jong warna susah mati peye ki jilla ki sadin jongi ki bani rahmat san menta haban yo ki kandidat ki papun benar daga keluar hadin arsnam steng ki penbena bangan election suna mati Nideban sudu batan batman ya kene nagmata kajung ha jong dong tang jongi kata gade ganong election jom giri pat di keniran bat di parti kadai daga keluar re baru sedap ombe kata baru sedap uben keniran election kelang ban ya trei bat di paiba ban ai gi sekri bat di paiba lah kadai daga po ombe kan bajat na darin rum ti sekri keniran election do ida sekri ladang polis sakatong jom hinjab abang election kaji sekri kelang bara sansnam shimene kanam sabe ya pai ba nong song jong ka dong kuthai ma hatang jongi kidon ka dauba ka dausan kabla penktik yanga kabla penperkhat yanga bat kabla ai muslimina bangan rong sya ka parti pdf rengkat bat pergi pai ba hagrisni kadau kabah khmat e kalong kabla penktik yanga kabla penperkhat yanga bat kabla pensiun muslimina banyak sobat kena ke parti tidak kalong kabana dunna
wilayah berke ya kaspet negeri aji jindam santos nem juga ring kila ya kisnem bara shedin jangka jiya nanti jumi wepe nampak dia bahwa minister jangka agrikultur badai nanti agarap karyang minang ini boleh yukjat sama ngikonesti but omdan itu bata udah minister jangka agrikultur dengan kemen sibon baden tagrau bang kleban peniso abad ka parti PDF bad bani lang ya pergi pai ba agar si gelong banadu bau presiden jangka ke parti PDF i sar bante dorendo i bad ko minister jangka agrikultur i bisa keman ban pre ban ai jingkersan ban pe ya gajiye jangki norep kibran hapo ka speed ke jongi hame galia ha ginorep mudan kumba khandai 1% na baro ginok sing Tadi mai i minister iban tongdo iba ai ya gaji kikli iba ya telang bat iba pek ya gaji mukan jom ina ngara apa ke jalan